Možete li stvarno dobiti osjećaj Rolex Submarinera za 100 eura ili možda Tudor Black Baya bez da ispraznite račun? I gdje je zapravo granica između omaž sata i obične kopije? Danas uspoređujemo neke od najpopularnijih omaž satova, od Pagani dizajn modela inspiriranih Rolexom i Tudorom pa sve do jeftinijih verzija Moon Swatcha. Pokušat ćemo odgovoriti na pitanje, vrijede li omaž satovi vašeg novca ili su samo jeftine imitacije? Prvo moramo razjasniti jednu stvar. Omaž sat nije fake sat, nije kopija koja pokušava glumiti original. Omaž sat otvoreno priznaje odakle vuče inspiraciju. Na njemu ne piše Rolex, Tudor ili Omega. Piše Pagani Design, Steel Dive, Edis Dive ili neki drugi brand. To je zapravo sat koji uzima dizajn legendarnog modela i pokušava ga ponuditi po puno nižoj cijeni. Dok omaž sat pokušava ponuditi sličan izgled i osjećaj bez lažiranja brenda, fake sat pokušava prevariti ljude s logotipom. Pa zašto su omaž satovi postali toliko popularni? Budimo realni, luksuzni satovi danas su brutalno skupi. Rolex Submariner 10.000 eura, Tudor Black Bay i dalje ozbiljan novac, a čak i obični Swatch Moon Swatch preskup za ono što jest. I onda dođe Pagani Design i kaže, evo ti sličan izgled za gotovo 100 puta manje novca. I iskreno, mnogim ljudima je to sasvim dovoljno. Tu zapravo dolazimo i do odgovora na pitanje zašto ljudi kupuju omaž satove. Mislim da većina ljudi ne kupuje omaž sat zato što želi prevariti nekoga, već zato što žele iskusiti određeni stil sata bez ogromnog troška. Recimo diver stil, vintage izgled, GMT komplikaciju ili možda kronograf izgled. I realno, mnogi legendarni satovi postali su toliko skupi da su običnim ljudima potpuno nedostupni. A onda dođu brendovi poput Pagani dizajna i ponude nešto što vizualno podsjeća na te satove i to samo za djelić cijene. I sad dolazimo do dijela gdje omaž satovi stvarno iznenade, jer prije 10 ili 15 godina jeftini satovi uglavnom su bili katastrofa. Danas za realno mali novac možete dobiti safirno staklo, automatski mehanizam, keramički bezel, solidnu završnu obradu pa čak i dobru luminaciju. I to je razlog zašto omaž satovi eksplodiraju u popularnosti u zadnjih nekoliko godina. Jer ljudi prvi put imaju osjećaj da dobivaju puno više od kvalitete za malo novaca. I sad postoji razlog zašto originalni luksuzni satovi i dalje koštaju puno više. Jer omaž sat može kopirati izgled, ali jako teško može kopirati osjećaj. Što često nedostaje? Kvaliteta narukvice, preciznost detalja, završna obrada, dugoročna kontrola kvalitete, osjećaj prestiža i priča brenda. I to se obično vidi tek kad nosite sat neko vrijeme. Na slikama omaž satovi često izgledaju brutalno, ali uživo razlika zna biti puno očitija. Ako veliki brendovi mogu godinama koristiti iste dizajne, zašto netko ne bi napravio pristupačniju verziju? Pogotovo kad mnogi legendarni dizajni više nisu ni približno dostupni prosječnom kupcu. S druge strane, neki omaž satovi stvarno pretjeraju. Kad sat izgleda identično originalu, osim logotipa, mnogima to jednostavno djeluje ljeno. I sad ono najvažnije. Omaž od 100 eura ili original od 300 eura. Dolazimo do možda najzanimljivijeg dijela cijele ove priče, jer nisu svi originalni satovi luksuzni modeli od nekoliko tisuća eura. Što ako uspoređujemo omaž sat od 100 eura i recimo Citizen Tsuyosu ili Seiko 5 Sport koji koštaju oko 300 eura? Tu stvari postaju puno zanimljivije. Na papiru s omaž satom dobivate stvarno puno, neka čak i više nego kod poznatih brendova. Dobijete safirno staklo, automatski mehanizam, solidan dizajn, možda čak i bolje specifikacije za novac. I zato mnogi ljudi pogledaju Seiko ili Citizen i kažu, zašto bih dao 3 puta više?
Tu dolazimo do stvari koje je teško napisati na specifikacijama. Kod satova poput Tsuyosa ili Seiko 5 modela često dobivate bolju kontrolu kvalitete, bolji osjećaj na ruci, ozbiljniji brand i bolju dugoročnu pouzdanost. Također imate servisnu podršku i jednostavno više karaktera. I iskreno, to se često osjeti tek nakon nekoliko mjeseci nošenja. Neki omaž satovi djeluju impresivno prvih tjedan dana, ali satovi velikih brendova često imaju onu neku dugoročnu kvalitetu zbog koje ih ljudi nose godinama, a ujedno drže cijenu i lakše se mogu prodati ili mijenjati. Što je zapravo bolji deal? Omaž ili možda takav original od svega nekoliko stotina eura? Tu nema univerzalnog odgovora. Ako gledate samo specifikacije i vrijednost za novac, omaž satovi često pobjeđuju. Ali ako želite da sat ima vlastiti identitet, povijest i osjećaj da nosite nešto što će trajati godinama, onda Seiko i Citizen imaju puno više smisla. I mislim, puno je zanimljivije ova usporedba nego Rolex protiv omaža ili Tudor, jer ovdje pričamo o satovima koji ljudi zapravo realno kupuju. Isplate li se omaž satovi? Po meni apsolutno imaju smisla, pogotovo ako ste recimo mladi i tek ulazite u svijet satova. Želite probati određeni stil, ne želite trošiti ogromne novce ili jednostavno želite dobar sat za svaki dan. Ali isto tako mislim da omaž nikad neće potpuno zamijeniti original, jer kod luksuznih satova ne plaćate samo izgled, plaćate brand, povijest, emociju i cijeli osjećaj vlasništva, a to je upravo ono što ih čini posebnima. Iskreno mislim da ljudi malo previše dramatiziraju omaž satove. Ako netko želi uživati u dizajnu i ne želi potrošiti nekoliko tisuća eura, potpuno razumijem zašto kupuje omaž, ali isto tako razumijem ljude kojima smeta kad se brand praktički cijeli kopira. Meni je najveći problem kad netko kupuje omaž sat samo zato da ostavi dojam luksuza. Fake satove naravno ne podržavam uopće i ne treba ih podržavati, ali omaž sat ne nastoji glumiti Rolex, već ima svoj logotip. Recimo u slučaju Omega Swatch kolaboracije ovaj Moon Swatch od 300 eura nema smisla po meni kupnja, osim ako već nemate dosta satova, jer keramičko kućište je neizdržljivo, sam mehanizam je kvarcni i recimo u ovom omažu koji je više od 3 puta jeftiniji dobivate safirno staklo, kvalitetno kućište i narukvicu, automatski mehanizam i sat izgleda puno bolje. Ista je stvar recimo s Tsuyosom. Ako nemate nijedan sat do sad, puno je bolja opcija po meni kupiti 3 ili 4 omaž sata koji će svaki zadovoljiti određenu odjevnu kombinaciju i stil za koji se nosi, nego samo taj jedan sat koji će ići na sve. Pa tako recimo kod omaža možete uzeti neki sportski, neki dres i neki u boji. Na taj način imat ćete puno veći izbor za nošenje. A ako već imate dobar dio satova, tada recimo Tiffany cifer, ako vam se sviđa, zašto ne dodati u kolekciji. Na kraju dana, omaž satovi nisu loši, ali nisu ni zamjena za original. Oni su jednostavno pristupačan način da ljudi uživaju u dizajnu satova koje vole. A činjenica da danas za relativno mali novac možete dobiti stvarno solidan sat, iskreno je dosta impresivna. Sad me zanima vaše mišljenje. Jesu li omaž satovi dobra vrijednost za novac ili ih možda nikad ne biste nosili? I koji vam je najbolji omaž brand? Meni je osobno Pagani Design, ali napišite dolje u komentarima. A ako želite još videa o satovima, o budžet modelima i općenito o kulturi satova, preplatite se i vidimo se u sljedećem videu već za tjedan dana, subotu u podne. A ako još uvijek niste, zapratite me na društvenim mrežama gdje vas čeka sasvim drugačiji sadržaj, te se pridružite Facebook grupi Hrvatski satovi koja broji više od 6000 članova. Linkovi su u opisu videa. Hvala vam na gledanju i ugodan ostatak dana želim.